Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari imaze igihe itangaje ko rwose yiteguye guhangana n'igihugu cy'u Rwanda mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa OEF, aho yatangaje ko rwose yiteguye gutanga umukandida uzahangana na Louise Mushikiwabo w'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo atazongera gutsindira uyu mwanya muri rusange, ariko kandi biza gutegerezwa ko rwose biza kwemezwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni kuri ubu ngubu rwose muri iyi nkuru tuje kubagezaho noneho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamaze kwemeza naza cyane ko rwose ngo Louise Mushikiwabo agiye guhangana n'umunyekongo muri uyu muryango wa OEF, aho batangaje ko rwose bagiye gutanga umukandida muri uyu muryango kugira ngo nawe azahatanira Louise Mushikiwabo, kugira ngo barebe ko rwose igihugu cy'u Rwanda kitakongera gutsinda muri uyu muryango, kugira ngo Mushikiwabo azakubitwe inshuro noneho ye kongera kuyobora OEF muri rusange. N'aya makuru tugiye kuza kugenda tugarukaho ni ibyari bimaze iminsi biri gusuzumwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo barebe uburyo bakomeza guca intege igihugu cy'u Rwanda, aho banagiye batanga ibirego bitandukanye kuri uyu muryango ndetse no mu yindi miryango mpuzamahanga bagaragaza ko igihugu cy'u Rwanda kitagakwiye kongera gutanga kandidature muri uyu muryango, binagendanye n'uko rwose ngo cyakomeje kugenda gihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi bamaze kwemeza neza cyane ko rwose umukandida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agomba guhangana na Mushikiwabo, ni ukugira ngo barebe ko bamukura kuri uyu mwanya. Ariko kandi bikaba biteganyijwe ko rwose amatora agomba kurangira muri uyu mwaka wa 2026 nabwo vuba cyane bikamenywa uzayobora uyu muryango mushyashya. Ndagira aho ntizimbye magambo, reba hasi handitse subscribe nanjye nkwinjize muri iyi nkuru ku buryo burambuye. Ni amakuru menshi cyane uzakomeza kugenda ubonera ku gihe. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko izatanga umukandida uzahatana n'umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango OEF uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Iki cyemezo cyafatiwe mu nama y'Aminisitiri yayobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yibandaga cyane ku mutekano wo mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bongeye nanone kwibasira bikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi Minisitiri w'Itumanaho n'Itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yatangazaga imyanzuro yafatiwe muri iyi nama. Yagize ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izatanga umukandida wayo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa OEF. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje ko izatanga umukandida wayo kuri uyu mwanya nyuma y'ibyumweru birenga bibiri u Rwanda rwemeje ko ruzatanga Mushikiwabo kugira ngo iyamamarize manda ya gatatu. U Rwanda rwafashe iki cyemezo nyuma y'ubusabe bw'ibihugu byinshi cyane byo muri uyu muryango wa OEF byahaye Mushikiwabo, byamugaragarije ko byashimye umusaruro we mu myaka hafi 8 amaze ayobora uyu muryango, bimwizeza ko bizamutora mu gihe igihugu cye cyakongera kumwamamaza kikongera kumutangaho umukandida muri uyu muryango. Ni mu gihe kandi Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko kenshi cyane ko itishimira ko umunyarwandakazi ayobora uyu muryango. Yababajwe n'iki cyemezo, itangira gushakisha uburyo u Rwanda rutagumana uyu mwanya ukomeye cyane muri uyu muryango, aho rwose batangaje ko bagiye gutangira gushakisha uburyo ki babona umukandida uzahatana na Louise Mushikiwabo kuri uyu mwanya. Mu bakandida Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora gutanga muri OEF havugwamo cyane cyane Isidori Kwanja Ngembo wabaye mu ndorerezi z'uyu muryango, zanakurikiranye amatora mu bihugu bitandukanye, akanategura imikino y'ibihugu bigize OEF yabereye i Kinshasa mu mwaka wa 2023. Ubwo bisobanuye neza cyane ko rwose ngaro Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora gutangaho nk'umukandida. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya OEF izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Cambodia ku itariki ya 15 kugeza ku itariki ya 16 Ugushyingo mu mwaka wa 2026, niyo izatorerwamo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango mushya, cyangwa se Louise Mushikiwabo akongera gutorwa n'ubundi akongera kuyobora muri rusange. Ariko kandi byose biranagendana nuko rwose Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda igaragaza uburyo kitishimira iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda, kandi ikanagaragaza ishyari rikomeye cyane mu myanya igiye itandukanye muri rusange, nk'uko byagiye bikunda kugenda bigaragara muri ubwo buryo n'ubundi. Hagati aho nagira ngo ntiyuzimbye magambo, niyo nkuru twari turi kugira ngo tubagezeho nyamukuru, ariko kandi twihuse cyane. Murahita munyemerera twerekeze gatoya mu gihugu cya Benin. Uwahoze ari minisitiri yafunzwe akekwaho kugira uruhare rukomeye cyane muri coup d'etat yapfubye yari yateguye nyine gutera ku butegetsi bwa Benin. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi wanabaye minisitiri wa siporo muri Benin yitwa Alassane Tigri yafunzwe ashinjwa gutegura coup d'etat iheruka kuburizwamo. Itangazamakuru ryo muri Benin byatangaje ko aya makuru ari yo kandi ko rwose yizewe cyane ko yamaze gutabwa muri yombi. Amakuru yagaragaje ko Tigri
yatawe muri yombi asanzwe iwe mu rugo, afungwa by'agateganyo mu gihe agitegereje kugezwa imbere y'urukiko rushinzwe kurwanya ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu n'iterabwoba. Tigri usanzwe ari visi perezida w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bya Democrate n'umuvandimwe wa Colonel Pascal Tigri wari uyoboye itsinda ry'abagerageje gukora kudeta mu Ukuboza mu mwaka wa 2025 bavindimwe neza. Ku itariki ya 7 Ukuboza mu mwaka wa 2025 nibwo itsinda ry'abasirikare ryagaragaye kuri televiziyo y'igihugu rivuga ko ryafashe ubutegetsi nyuma yo guhirika Patrice Talon zisesa itegeko nshinga ndetse n'ibindi bigo bitandukanye bya leta. Nyuma y'amasaha make cyane byahise bitangazwa ko ubu mugambi wapfubye, ndetse mu masaha y'umugoroba Perezida Talon yagaragaye kuri televiziyo y'igihugu avuga ko ibintu biri mu buryo n'abagerageje gushaka guhirika ubutegetsi batazababarirwa na gatoya. Nyuma y'iyo kudeta yapfubye, inzego z'umutekano zatangiye guta muri yombi abafite aho bahuriye nayo, kuko hamaze gufatwa abarenga 30 bafite aho bahuriye n'iyi kudeta iyi karundura yari yateguwe kuri iki gihugu cya Benin. Perezida Talon uyoboye Benin guhera muri 2016 ashobora kuva ku butegetsi nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri Mata mwaka wa 2026. Yarahiye guhana abagize uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi bwe, nyamara kandi mu gihe yatangaje ko atazongera kwiyamamaza muri rusange. Biranagendana nuko n'ubundi mu gihugu cya Burkina Faso hakomeje kugenda haba n'ubundi gusesa amashyaka yose ya politike muri rusange, uko twabigarutseho ku munsi w'ejo, ibigaragaza uburyo ki ibihugu bya Afurika mu by'ukuri biba bidafite imikino mu bigendanye n'amakudeta cyangwa se no mu bigendanye no gukomeza kwikiza abantu bose baba bashaka kugira icyo bakorera ubutegetsi bwabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni cyane cyane ko rwose muri Afurika murabizi neza cyane ko rwose ibintu bigendanye n'imyigaragambyo rwose biba bitemewe na gatoya, ibigaragazwa neza cyane ko rwose n'ugerageje kwigaragambya ahita hitanwa byihuse by'ako kanya. Hanyuma rero reka mbashimire mwese mwakoze kubana natwe muri aya makuru magufi cyane yaragizwe muri kano kanya. Nimukomeze kugubwa neza, dusubire makuru agiye atandukanye dukomeza kugenda tubategurira umwanya ku wundi. Ngene Twiringire Ahmed, yitwa Gira Ubuzima TV Special. Ndabasuhuje mwese abahereye mu bihugu bitandukanye by'abaturanyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kinshasa nyine, abaherereye mu gihugu cy'u Burundi, abaherereye hirya no hino muri Uganda, abaherereye muri Kenya ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaherereye mu Bubiligi, mwese ndababona ko mudukurikiye 5 kuri 5. Nimukomeze kugenda mushyigikira uyu muyoboro wacu kugira ngo dukomeze kugenda tubategurira neza cyane uko ibintu bimeze muri rusange, dukomeze kugenda tubapudetinga amakuru agiye atandukanye, dukomeza kugenda dutegura muri rusange. Mukomeze kugubwa neza, bihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose, kandi reka mbashimire mwese mukomeza gufata umwanya wanyu mukitanga mugakurikira ibyo tuba twabateguriye. Mukomeze kugubwa neza, ibihe byiza kuri mwebwe, ibihe byiza ku banyu bose muri rusange.